nikmat. Manji maksudnya itu loh. Pastinya gue coba dulu nasi uduk loh. Nasi uduknya bener-bener menggoda banget. Nasi uduk mas serundeng nih. Iya. Bro, coba dulu bro. Betul. Ajib nih, mantep bro. Mantep. Ini baru nasi doang loh. Gue nggak pakai apa-apa ya. Belum. Nggak perlu pakai apa-apa nih. Iya betul. Oke. Ya kan nasi uduknya aja. Mantap. Berasa banget nih bumbu nasi uduknya. Iya wangi ya tentunya. Kaldunya. Wangi ya. Bikin lidah bergoyang jadinya. Kan? Jengkolan nih bro. Ya. Gede banget jengkolnya. Wah gede banget. Oke. Coba deh bro. Iya. Nikmat. Manji maksudnya itu loh. Mantep ya.